taj njegov poduhvat i pre rata i za vreme rata, pa i posle rata, sve do 48. godine, pa i kasnije bio u skladu sa sovjetskim interesima, tu nema spora. U ovim odnosima o čemu govorimo između Srba i Hrvata, to što je on radio, to je opet vrlo slično onome što su boljševici radili u odnosu na dominantno rusko stanovništvo i ove nacionalne manjine kojih je tamo bilo. Taj ustav Titov 46. godine, kopija Staljinovog ustava iz 36. godine, to republike, pokrajine, to sve ruska izmišljotina. Kao što znamo i kad se Sovjetski savez raspadao se po tim republičkim granicama, a republike su bile etnički definisane i u Sovjetskom savezu, isto kao i u Jugoslaviji. A je li bilo Srba u Avnoju? Pa nisu stigli da. Ali i da su bili, to ne bi bilo legitimno. I da su bili, to su sve članovi jedne partije. Znači, javno je nelegitimno. Pa šta, pa je li neko glasao za njih? Je li to bili neki izbori? Ko su oni? Ko je njih imenovao? Dakle, njima izvorni legitimitet da bilo čemu odlučuju. Tako može se skupi kogod hoće, hajdučka družina i da kaže sad smo mi to, ko ste vi? Na osnovu čega? Neki narod vas izabrao. Pritom ne nosite ni jedno jugoslovensko obeležje. Koga vi predstavljate sa zvezdom petokrakom na čelu, izvinite. Koji ste vi? Jeste vi neki internacionalisti, jeste vi boljševici, jeste vi sovjetski agenti, čiji ste vi državljani uopšte? Tako, ne vidim da je to, ali to je revolucionarni čin. Ako tako gledamo, onda je to jasno šta je. To je revolucionarni čin, to su revolucionarne odluke, kako su oni pobedili i zašto su oni došli na vlast, da nije ušla sovjetska armija i dovela ih na vlast i ustoličila ih u Beogradu. I to mislim da mnogi naši gledaoci ne znaju, pa Tito tad uopšte nije bio ovdje. Tito je posle onog desanta na Drvar, jel tako, u maju mesecu 44. godine preko ostrva Visa otišao u Sovjetski savez. I nije se vratio do oslobođenja Beograda. Sa Visa je išao na pregovore s Churchillom. Znači 5 meseci otprilike ga nije bilo. I avionom ruskim je došao oslobođen Beograd. Toliko o tome da je on delio sudbinu narodu. Isto onako kao što po našim merilima najveći francuski izdajnik bi trebalo da je Charles de Gaulle. Jer je napustio zemlju i narod i pobegao u stranu zemlju i odande vodio pokret otpora. Nije li? A Francuzi ga s punim pravom doživljavaju kao najvećeg svog patriota. Jel njemu neko zamerio što je, pa ste oficir? Pobegao pod navodnicima u Englesku. Tako da ta cela priča o dolasku komunista na vlast u ovoj napaćenoj zemlji je jedna još tragična epizoda koja je nas Srbe užasno mnogo koštala, zato što je komunizam sasekao sve što je bilo vredno srpsko, od seljaštva do inteligencije, i ovo što danas imamo, to su posledice, direktne posledice toga. Bilo kom narodu, kad tako sasečete sve što ima, prepuni su zatvori bili srpskih seljaka, obavezni otkup, nacionalizacija, inteligencija sasečena, pobijena, proterana. Šta je bilo, kad smo otkrili Milutina Milankovića, gde je on po Titom? Šta je s njim bilo? Kakav mu je život bio? Pa evo i Dučić isto je otišao. A šta ćemo sa Borislavom Pekićem, koji je osuđen kao 19-godišnjak na 15 godina robije? Zašto? Zato što je teo da pravi političku organizaciju. Crnjanski. Jesmo li ikada to žigosali? Smo ikada rekli, ej, kakav je to bio užasan režim da jednog dečka od 19 godina osudi na 15 godina i da onaj tužilac kaže, jesu mnogo mladi, ali su mnogo i krivi.
Citat. Da taj Borislav Pekić posle svega još mora da ode u emigraciju, da ga isterali iz ove zemlje. Da je priznanje i nagrade dobio pod kraj života, poslednjih 10 godina. Da mu žena nije radila kao arhitekta u Londonu, ne bi imao čega da živi. I nikom ništa. Dići ćemo mu spomenik, sve će to narod pozlatiti, ili tako? Nekada pisao Laza Lazarević, pa onda bila kako se zove, parafraza toga, sve će to narod pomlatiti. To su, ja mogu sad da vam nabrajam još 2 emisije koje sve od naših veličina strada, onih 105 imena iz politike. Sad je to Leon Cohen, moj veliki prijatelj, s ponosom to kažem, objavio jedan izvanredan članak o komunističkom teroru od 44. do 46. godine. Ne samo nad Srbima, nego i nad Hrvatima i nad Slovencima, ali ovo što je urađeno kod nas ovde, pa to je zločin nad jednim narodom. Vi kako da vam kažem, vi jedan narod obezglavite. I onda proglasite nekog tamo, ne znam, šnajderskog kalfu za ministra unutrašnjih dela, onog tamo opet bez ikakve škole, sve došlo neškolovano, nepismen. A Tito, vi ste rekli da je bio šloser. Pa jeste. Mi smo šlosera proglasili za genija spoljne politike. Niti kakvu školu imao, niti znao jezike, nije znao ni jedan jezik. A kako je svirao klavir? To se uvek ljudi pitaju. Pa ja nisam to čuo koliko je dobro svirao. Jeste nešto svirao klavir, navodno naučio u Rusiji, fascinirao ovu, koju se posle tomu prva žena bila. Pošto je on služio kao zarobljenik u jednoj ruskoj porodici, pa navodno tu naučio da svira klavir. A vidite da je on ceo jedan kačiper. Jedan zloćudni kačiper. I tako menja uniforme. Da se kiti, ko paradni konj, to raznim tim ordenjem, tim A to je, kako je to ordenje? To je on sam sebi? Pa sam sebi, to ništa. Da ćete vi da nađete fotografiju kralja Aleksandra da se tako iskiti. On nikad ni krunu nije nosio. Ne, on se nije ni krunisao. Kako ne možda im, kad on i nema krunu. On se nije ni krunisao zato što je bio regent, onda mu otac umro, onda bio u žalosti, nije stigao da se kruniše. Uvek u pukovničkoj uniformi, nije ni u generalskoj uniformi. Druga je stvar koliko je on bio politički ambiciozan i hteo da vlada zemljom, to je nesporno. Ali tu elementarno više je voleo da se ponaša kao kralj Petar. Njega ćete da vidite, on je voleo to uniforme. Bio ozbiljan vojnik, završio najbolje vojničke škole francuske koje postoje. Govorimo o kralju Petru, pa i Aleksandru. A ovaj kačiper, to da se iskiti, to da svira klavir, to da farba kosu, a zloćud. I kakav je on, takva mu je bila i država. Pa ta država nije pretekla 10 godina posle njegove smrti. I u najstrašnijoj krvi se raspala. I ta vojska koju je on stvorio, pa ta vojska počela s građanskim ratom i završila s građanskim ratom. Ona nije rat vodila država. Spoljnog neprijatelja. Vodila samo ideološki rat na početku i ideološki rat na kraju. Pod petokrakom onda, pod petokrakom na kraju. U krvoproliću na početku, krvoproliću na kraju.